ngot kan kon waji roidan deje kambang ko diri chulu dire lar ka dire laden lede dire lar. Well, thank you. Daman ne babur. Chilo da tes ke woshinga shol. Shoda chola nga manyanga jiri. And then ta ka sa Sudan ke juba. Madakora yetelengalan malada. Fayet of duel gora. And roll buine. And then so kani telalad masana latin. Ngode ngan ta kwal te gora lat. Thank you. Okay. Well, it's very interesting. Ni ka jena makalu scope the dida cause gora ka ramel still student ramel telat bo mane ramukan togdol gora bo mane ne dit tin chirun ken chikan lem kan dia gora ka the be part of solution rain want and talk with dan. So mako konwaji right dan mede yite ka teshkel kara nguguji shidwero ji tega dan konwer machan kon chetka kwany raymond dan ta konten kon ya gwanan dia Ethiopia ki South Sudan nguguji shidwero ji tega nwere kelo. Kimo go goro balwe check ka balwe go dubdang rew jana kenyam de lat ko men ci duer kanori tade matana raya sinore ci ga jang kanay de tiamat telega matcher telega madroy kan bo chara ngat chara lokoro telmi de mat kon jin babur for instance den jien ban made ban lat kel kebeloy kon tel ko lat je jin grodo lan wara goro mitege mede jeran bi jejen sha be jerado dien for instance she nuori ti choko wol de jal kel iko baba buro gor me be jela jen karode de ne diala to de gor ko emanen bo ma de je babura je gan bi me den kono je kon diala ram kel se bele je ndana de lat ko emen yamana mo shi nuori ci ke mat ci ke ngal koro ci ke tel no koro den she is scattered and then she chara da kapin gora ma duna jan korade me ken je jin korode bi chui chirama chui korode law chana frustrated. This is number one answer. Number two, she nori she ka take a spirit of laziness. She o take a siang nyuan medi just recently ke de ken ngara uti tita jaw tita content and then she for instance no rate into role bun mane South Sudan she nyuan medi tabere na kan bum ga naturally and then nika ching te wan la purna na tele la tele re no medan tele bol de jene ko la ngwang te re no te jang te nyin wan ti sha no re go chi bol ga na medan rolien be chi ban no re cha kwan be je kan medan go long na la medan tele o nywan ne pur ga bel chi ko woku rom ran rode and then baran tede ci siang rum chana dal ci listeners ci tatin tade ni mean of survival ka youth jana desperate ci wone ne ja immorality thing one ti kwa commit iko buna ko survive titel ni won ko siang nora and then for instance like ko frankly speaking role bunni se janjin se duel gorten just most duel gor ke duel la jetin from primary secondary school university even my master degree la de role bunni so se role bun ta daga ngani te rin nika sa ne no si o daga desperate kine dia liga tika desperate ko de survive di sima wodi ro la de kadi di survive ko shudel gor ke dong di ro let ko do country business la di ro je yo di ro rom ke tela no mo ndena tadi ci je ko ngwane ko de ra ro de long chao mo dong che nyano ci te kay ci let me say la chal ga sugar mame most is major 90% of youth rangane si wuden ko wako wande te kay sugar mame so dara jande long kamichil ga tedu la jen so no mo che nyol ko si o te ga tel long ci na ro long ci nywan ci teten ndena antadi ci o te ga mo dien mi nyol je wana ka desperate jane wana ka Europe through Libya chine diaro yor yer wona dia liuke ni chiang anana go chi nywan te tin chirana go de ro long mate mala da dorien
ala mean of survival la wo me kulu jien chang kan chieng jala dorana tram bielat gola. And then so number 3 ci duel ko dan duel ko den palnatin dial cha kon ngi ga nyone kan tade en Christian en mata la pala duel ko Anglican church, but within Anglican church there is a need for correction ko buna long ni wo buna long di cha ngi tade lo ko and then ngi ni lo ko ngi ni ko ken titel mat nyol je dan long kan cause mi ngi ko na long dana fal ga Sunday ko da kira na fal ga Saturday but fal na 4 or 5 time a week bina ko ler ga gwadien yana so tro ka tanen ko sa ci ka kan problem currently kan wor ka kan ko ndo wo je ko gor go de ga correct. Thank you. Thank you. Ka lo ni sigo. Te ka tung wan te san nok tan ji lo ni sino ba. Dung no ko lan ne budget yo me te ka saram bo matan ba lo matan yam yo. Okay, mostly gonna tung wan te ka mala mention almost take ni de chuk dok yang wan the interview. Chicken disunity chicken amadan ta ko che met ke like jal na ka jalian gwa mi tegram ker bo che laziness che mention check economic independence ko be kon depend kan iri ko ken che kana mention so can baji take ka teje no disunity point there ko me cha ko togo no noari che kan take kam dien angun nonga and mo angun ja ko bata jinu ramon. Yeah, like let me meralo yene cause currently ka South Sudan ko nori ngwan nori ka South Sudan by the way chang nan ko no nga disunity economic dependence Kenya ko medan chang nori medan ngai ga mine kuna survive lakini tadi kuna survive ko yo currently nori from 2013 itu disunity road ko medan nori na ko chang rami day miti ga gulen mita karang la je ye yo no loka je no be wegin kamenga yone baren tadi chetiel ko si hotel min mi gwe ga si dana te ga gola si te je te yone ka yo cha galen je ga do mo shuwa ka South Sudan currently because miti ga lat jen be yo ko je but china to len ramate ka lat mi chima lat mi dere yo kwal ko yo te tela accountability ke ken je ko to mi si ga je ga yo to bi shu gwe yo batil another chance mu wa waje na wana bi ko chwanyi ko jen ko rodo mi sang te karam si ya ga la de yang lat ke bi shu datin bi ga na la nyin ko jen ko rodo ku ngi je wo tele ka accountability I wanna be disunity but ramanan ci adwar mad ngo yene la yene kel ma ka yene je kel ma biya gwai ci jan run mu wedwar mad ga rada den ramo ci rada den ci bengal ngo batar wo da ken be shu goro be wala ni dun jen ko rodo ko survive jen ko rodo mamo she disunity she created ku shi hotel ngal kam ni nal shi rama gorno ba te den ko rodo ku mo ay gor wa ko te ko babur dang babur ngori ka ma cha ko mat ko ne jam non she disunity automatically she created ku shi ti cham ge re ken te cham ge sing shi ko te ga da ti cham ge ti cham ge yu kan yu cha ge ko do mi shuang je ga ko do ma dur ko do ma dur chi ne dia lan dok endena bine di ne ram no je be yu je ko do ma dur kan ram no je de yu je ko do ma chung chi ko mat you see ke chi doran je mon chi da len pur ko pore dan I think ka fini na de go yo na mo je nung disunity. Thank you. Deg misha ben la tel ngada la biga ka la selfishness la biga nyok ti dial ti boy nyok riudian la kanu ya bok da ka economy nath to ka tisi lois ka guardian dung non time ko michi kon ko ngaji ta kon ka deg me bok ka ki ko tela kon ki ko dak bok ti dak tin cham ka ram da man be loke be nyaman be lok ki michi ram do din wo kwara bo be ginyo ram to kwara mo dara wan pe dan daram do din wo ki da ki michi yan dara wo makana wo dong se da gujana mo dara ko kaja dung non ta onu biji de la ke ki kam set kana mo ko de dag di pal da kon luñ ma da dan ndi Wow, and that is interesting question. As Nori
tele meden lo ngal lan mi chana rada jan kul da dorane wo mi kan ko da yi doran der mo rai kone currently ka pairo mo ko paido doran re chieng nora shadal do no gwam dum ti de declare ci dor nora ya da si ono no ngo ci na rada ka no nge ke tin ci ke pai la ji da pan ka no ga da ro ka no doran da to kanga I think wo bana ko mat na in kontin tin te ka all hate already chike scattered chana ga long rule ko na panyeng ro charo ling and you know ds kon ramete ko rule 60 waka 70 and all that kanore china yitin meda ramedi de jaramala role na kala la to chi to under the tel and then I think there is a need for youth it will be in your youth nore big unity concrete unity of purpose bina nyur kon dorana shadaw ko ci doran ta kuma da doran is unity manner so that ban doran bana yo role I think mo na wo relies on elders still a politician you know currently shana be survive ko kan man gor elders ma gor ko just ngan kay use the can dang to kay use the can bala moy yo to so that banga support the can banga defend the media banga defend ko ni dole babur ti kora yana manyang and all that is this vision mara ko ray vision ci o bana kan use it bana ko role bana doran la de tele je widen agenda am and then I think it is our high time a time na no kon role no ro dang ne dir niam chan ro role pin ko bana doran tu ko lan ka bana ro ga mat ko bar let ka ngone bi de di de mo betel ko kon to kel thank you okay qua take a take the magoro but shirka take a mission mentioning Thai economy ka kon gwana to one we to one la kana chup ko ta economy di ndida mission economy di chete but take security yes the security of the kamal gwana di aden titan so anta ji sing dan kon were take a need one the chicken mention and no mình pen kon ko bu kon take a stable economy o ta kon jiring na tungwan kala kon tak na ka kon siang mi set kan wa kon pen lat bu ye da kon lat da kon long ni da kon business da kon kalat da kon rodan long ka shon ko rodan da chang kon cha da la tak da kon lat ti mi set kan mo kata kon ji da kon ji security ka mu bi da kon la ke kwide as no ko da kon bom is ka financially. yeah that's an interesting question and men Mandela then namo charmi namo tiaga by the way o bana recovery ka economic stability and then kenyam kon nori kon culture pal otherwise me kana culture pal te ti chana de chop tin de si culture je we me jaga and then no ka chiang queen you know michi for instance miti go jubata pan michi nuore je queen la nuore re te ga yo you know there wuju guys e janda la queen nuore ka queen medan you know she toy chila tui ni jeni ngani me nya de ba queen ti ko ok dan de ngo rok ku de no it is ka ngot medan and jan kwa la queen nganyal ga jendok la queen nganyal ga jendok go te ga tin man chung de ba wo da ko ka chuang ba kam yang medan wo jen mean of survival sinen men si siang ra ger cha de gor ko mane culture de ger so no china chika cha ngai ka no okay bo wan ma dul so that they kuen gaje de ne cham de ne malen you know chi changa doran chane palrui agane ko bana recover economically then goro de ne poor chana ko fele is the only mean of our survival be a politician a youth an academician and all that bana poor kon there and then ko until ki unless we kan ci kona committed ko bana pour we kan chana riskan ko zata pan tege dare dai to ga tari e na kana jabe bana risk on kan ko te kene recheng ma chik bu pour and then ko zata pan mera kon go jube kata te kon kadis te kon gambele kan jire cheng ba maram kan gor cha bare che ma gor kon reo che ba gor benen ba you know ci portel you know lo ne ga ke chana lo jaw ke ke jone ke wana doran fur porne bu kon bere bu korong mo korong chang ma bu korong man rek ko ma baba gore ramat re cheng che ba gor kon ba gor mo cham kon
kadang be yani da tin ba gor no dum ke be gor no medit che ga mela gor medan dar mala problem dan kan ne kon la do ji do ara de ching drom ga doran chong ba kon la ko pan bel ba ba gor kon gor ke ko re kan mo lang mo cham kon ma chan be survive already chi hotel kon ande na ga ne porne nyo ne ka por jo ne ka doran di ne jan wana pur ke le ban lu nyere ken ba ba gor no dum ti re mi ma kon ko kon ja tin ke le jan ta de lu jano Yeah. Nama tinme bukon jako bukon kwet ke point mention mandan. Point mana cha mention tanadbo tandong toke ngine lwakot kaja. Edungwan lat kaja o lwakot cha kon jako bukon ne tingwan. To what point do you think lwakot cha kon jako nywan? Is it a true cause or cha lwakot kon jako nywan ajan tree kon? yeah enu shi lo ko kon ja kan nyun is a part of our problem and she jan ko rode but to contribute ko bana take a problem mata ko right ka contribution and is a contribute did a huge contribution by the way because I remember me ta de jal gor wedan me ta ne ka secondary school la ngwan này long lại kan mình team cái này là ta class scale cái be kan này betul cái degree by the way but me you be ni dia de kon de la gor ne ke major of them ta pan thanken mi bran we so lo ko dong chiran kon kwen dan chiran siek de da anta cuz taking ye ke lo ko ngi mi sib yen ma ngi dan ko kon de ngi society chiran siek da kala mi ka kor ga mi to bielo je cha der la che der te ke siek mi tarar mi siek mi di ka je ne te lo ko che del gor da fel siek da che responsibility quick take a rod ku gwan man gane gwan take a good life this is a part of the problem the community you see ko rami je ga ramo contribution e gor kone mi se kan del gor dong dar la business man dong dar business ni karan dar te mado den madar la me de contribute ka society development rami je ga ramo da ba ko ra ja pal lo ko ku gwa de man den gane gwan ja pal lo ko dong je chi dong ga nyana mi kon dab gat cheda ja pala lo ko te ke chieng rar me te ke chawde me dang nen ka jana te ko me palle you see that is immoral immoral chero leng chi kon da lo chi kon na den ngi ke chi kon na den ngi no den ngi na ko long na roden you see ko ze ram mi chi ka ram me del gor ko le pel che go del gor ko ku gwa man ngane gwan to what extent bana lo ke je bana lo ne kore de youth so example mi che ka example me ku 90% of youth ko kon ku ka ba ka tin te kon ke over 100 churches ray dul no ray bid gambele ke South Sudan by the way lela wana South Sudan but gambele te tin lo so there is a need bana society ngi ko palne puch ko jate ko de cha kon palne je tine je ko pol point so that bana let manene te ko simple pol point tel mo de ko wish ni kon ngai ga ray lo ni kon ngai je okay babur wish to be successful ngai ja no je ay lo gen ko le je but tine je wo point pol mi je muy pol point be je thank you ko ti lo ete go jinga kera pol point bi jen bola du pour ko bi mit so no je a contribution mi ma gor ko na dena correct ta mi you ona je dire correct la ada nyul je ci ladnu telo ko cha wona da man na ngalo bom pala I've seen people battling with him online ka jante chuon ko mu wo kan chane nen no ci kon recover ka problem bana ko recover ko nen ko go bana ko correct thank you yeah chi point what she mentioned ka kuido din me cha wa gwe jan kids mi shit ke kids mana in fact loko cha kon ja ka week cha kon ja ka week cha kon ngi ke laziness do no tangwa me cha wa gwe ja take a dom la dot like criticize ke je la no tan chi no ke je di dot criticize de la bi ka angle mo tong dong di criticize but do ban dong chao gu je ne ko kenten ku dollar cv on jen kula ta la wet get different on it ke your intention dong lot no din kula ka mid dong di tej ka tej mani ne so and Christianity ka kon
che những che nghĩ nó còn có dong đã còn này thì dong biết nghe nó cột cái lúc thì dia là ba cái tu cái pal anh Christian gen Christian này được có kiên mà nó làm ha bên nam nguyện Christian and then can dal be can anh agree pa nó cột point này mình tu cái nào chỉ cả cái đến charan jogo belet ka bon point du ka be min chama be je ga chile tu kon git this is a promise me ko ta chai ha ji no be glad and me chu te du che la ka dor o be glad na ma titen du no anta me ko kon ngis ka fashion che ben ji dan kon no mana ta kon ka lu ku tu wan point che mention du no tele kon del gor tu wan te dong cha lep me ka number del kuni tele kon business tu wan de cha lep ka number del kuni and instead of ku kon lare je kan ji lo ko ngi kana je ko ram ke lo ko ku je mi chada te go da kon lare je mentality na ne to ne la wo lo ko tone goro dige Go like take a team because there was a time which I comment kami ala de Galabumai was supporting him by the way. Just support that you right la mo guade you know series na cha go. But era mjinga thiyo okay. Kami yen lo ko ngi na ga nyon yen ta na ti yen cha ni na ngi ga nyon lo ko ngu sia la do. Bi nyon na cha ko ne malat. Ba lo ko pen ko nyon na te bana ka meni yala. En mi ye kana me jen gora bolu ko la kon gor kono bane human resource development bane initiate you see human resource development na jaraj kontine because until chandur mat jen bana kul lada until charno mobilize kon youth lada na jen bana kul contribute you see and see you cannot build a school out of blue seda jen bodul gor la dan gor ada chang ta ngai malanya ne dial ngai bala dan duel gor ko chana kul discuss bana design de der ta garom di you know ka de share ko ba discuss karama yeji ko bana mobilize this is human resource development you know nay kon tin nok no burla ko ka te ngang nam online tel ka discuss in mi malat ko na kan mer ben weekend ta pani ka duel ko ra mi chana la de na la de ka de na la gwa de ka da ga dang de nang and then ka jen de ko na muy ka ti share ti pek ngai di ne di you see kan share ko ko ka discuss ma shi cha ka implemented ko tel malat ke mi cha bala let dir rola dong share la wala share la tar ma tar ga jadara go ko mi gor ngai nal ta kon ga ngai go de dil gor la de kon le kuy ka sana go ti kon de kuy but ti kon discuss tere ye wano chane lok njana men my argument kama I support was golo bumu kwana mai nan lok kadin kon ya ngai ngai dan chane use ko mo kan chane use beliu kel ka kon ba be chetel me kon la be chetel me kon lo community ko beliu ka tel me contribute that's nothing ci tarna rodu ki ci tarna ite ngai ga yini ite go gwar mi ngai you see e gan lo ko go awe of course lo ko ni won go pai ji recently shame pai la ni won go tele problem lo ko mi ran wala pal you know du pal ke yum lat ko bu chang ga tiang de ngai ci pal man ten belet ko la bram wona ka ga de te de chetel you know ni wo e ngane ba wala ba te go yub go ro yub da ba dit yub you know chere ma chiro by the way ba chol ni yub kui lo ka non en yubla la je yubda ba dire wala kala wi lokol jirama wi lokol bu ngane wa ka ka la bañ ko me piku ni tiang ka bu pal bi ngai bi wala bi beti no ko ga pal point ana no this is human resource development o kon ngani nyorne tane ka brainstorming ku bana ngula ka idaran chang bana ngula ko bas cha lokol pa wana lokol but just chana take brainstorming ban longole thank you key points ago chiga mention go ku carrot in ku ka room kendial cause mich mindara na tich ka kod chiran kod da jogo moja ka yot tinina na kia moja kana manina kel ndiri te ka radi te moja ka pol point ko bina mo kolo la as long as mo mal point do ka pole dir do dir long ka la question ba kon nyogo no nyok te point mich mention and mich no ba mich try sugar dating cause needed tane work and commented it mended it bo len kan got it and let kan go ka gwe duka je gwe na pa ro da to ka ngu chi dine jana long ki dole ten government dit kan mi set kana ma ti tin ka to ga wanda nan ta nges kona chang da kono gwana kon te ka mer ka mangwa mi chi kan bene yo de nyam te run wal da baben kwen but it's not a big deal but yo mi che dor mi te ka run ti chob jandang re yo che cheng te run de jan ngwan che gorar ku je mi je la ra ka social media why is that
Yeah, that's an interesting question. By the way, culturally, kokon la culture it kon dictate. You know, it has been done so many times that way. Ni me deal kokon. Mhm. They good kwen ni gan mi kwen ni jan kaje. Instead of they good they kwen ni siang meredit kaje. By the way, ni ka culture an medan ni kwen keka Mhm. kaya la ram si dap. You know, a problem. You know, Mhm. take a roi in one. La simple answer ka culture an chain of de gan me de kwe de siek me de ren len run de die chop just for instance Mhm. de kwe da long ka culture an ko local culture an ajen kwe la ngwang da pan mi ane ne si ram mi tot de gur ke sieng dang de len run wal die la wang na bina ka sieng mo Yeah. di de long na all that a Mhm. culture kuna influence na jan ha de lo ke Mhm. Mhm. and take mi de nyo matin bo me de matin ngu ku take advancement along ngu ku ngani motivate ba Mhm. mono ba man ba gore kan Mhm. and no that is why gen bela local ka gen bela cha bela local bela ne yin kon bu ko local Mhm. ala man ngai kon ke man kon nore wa mi why that problem de tini che ka ti ka problem me ne ja tin ja la no je mi gu yim man ngwan wa pal ko ba problem ngai la ka local Yeah. Yeah. mi Mhm. cha la jo che te gram la nyu go e ngan te menen ki kwe ka motivate mi ye kan mo. Yeah. For instance, me I share with you in tea nhau do me twil and all that. Just be desperate. But I desperate. The bell no bell I wedding no more. You know, money will be down me be a water or a best wood. You know, being wet me day lo go me jane me jane a problem then be waja one. So jen one guy jen one guy wanted to want to go to money din kan ngake. Who can manage our law ko ba man that problem nikian who can you go Mhm. Yeah. simply ko ba man ba yo grab. Mhm. Thank you. That is harassment, you know, Yeah. harassment. Hmm. Ka point ago. This one kwe dida lonka tana tin chong thi ro lelo. Me chi take chaw ke chi take check kamer ka mongona to one. So but just save the hard work of you be ku jega tak. Especially ka gambela talk is really concerning goro gweje gwa. Chi kondo ka minen tiana to know tin jog dong di teji at tin dong. But the tin gwana to one ka chi kono ke dit kala kono malala la kono la nuer bume tera ram lenye ka bom enta reiruna teta contenti let's say kono iden dong babanda we 1980 something abon yam kuja me ke 1990 ni boku jamene a bom ndien teka kono enta mi kono ku kono racho mi ku kono lat ka tok dano kono bum kono bom ndien ka ngode george ka kono kuja mi ka so sudan ka jang naga kono ko wang ka kontish dong ga men kono ka naga gad kono bi ka ethiopia kuja me the same way na kon dum ni chiang ka ngode then the same thing la twong ni chang a bom dien te ka kono ka dina bom dani wal dine nong rejidin Ka nga ka gwaida I think currently no rite laga bom mara ko rai ci ko len gut bum kon cause ci bom kur medan mela lat ga bina bom ga kur medan la ni ka mela nyen na ga mun la nyen ga ram ngi yite mut bi ci ngo jala kam dun bat mi chang bum kon ta tet kon dial ga mai ti klay ni kon dial ci kon da nyen ga kum ma jël de babat a bom ma kwane ka ba kon ka ba yetel tel kon bom ye ga bom kur ci to ci gwada to ni ke 80s te de telecon bom la bom kur mo wana ben ka bom politika and ci kon bum ka politik both Ethiopia kana South Sudan ko kon telecon unity ko telecon political tolerance you see jin ba bur mi ci dor personal la manyang you know mi tek mu go run mi den wor dia lo ma cha support ko jelat ga ngana mo bawa ci ba bur ci ngalen la cha nga ite mi tek ko ma gor ma bayar mi ta ko de tek mechanism de yare bayar ci bi je ko dong der wor dial balo so mi yo kon wor telecon political tolerance political ci kon bum and then so academically de kon la de kon bom lakin te mi jer bom nan de academic kon de kon chana gwar de kon ge more PhDs holders ne de ka master one ge long cha bachelor degree sa de la so mi yo gwe ji our academic status wo kon gwa lakin ci kon use
ke right way tele kon brainstorming la tukran ga degree de be la ka back dong der lad der go ne lad ma but tele der contribute otherwise you see when currently konwari tele kon bom ko gor kono bana bom na restore ku bana take unity politically our political unity bala number 1 until yan take political unity ka political tolerance bi mu gor ka babur bi nuore ti chop ko wal bi ga jal kel ge ko be bala ga nuore wona take political unity bana bom na restore our academic expertise bana use ko bana brainstorm bana mong tin mong kon ke bi ka ti de na lo chan bu mong ni mi ci kon bu lo ko ka discussion let kon na discussion meta pan ramoy ling be lo you see de kon de bana brainstorm bana duel ko kon advan di de bana kum ko pel ko until chan kum do ngrar ka let kon jen bi kum kon ko platin ko ngay je kon te ga go let kon ko kon human resource to the government anyana melet kon jin mi wote joy bana brainstorm na tigi cergo jin babur ma bay hay re kum babur ma nong ne ba kon sol ko te mo lo ngi de te ngi ngone but changi to ke PhD ke nuclear physics mulat ga may ke kini practice ke kini brainstorm ba ngay jin babur te ngi de ma tara mbi wechol ajana agane gor kono bana academic our academic expertise bana youth ko bana mo bana take action bana la tray doran ajen ba kon ko ngay ko kon valuable ajana lamu yo ka bom kur kon wari bom kur tadi ci do ni loy dan ko tele kon tulu te nyen ganal an che gui la madit ko currently nyen na ka che gui dun tele ne do gor kon koren ci kon gor de kon yinga helebad ci kon gor de kon yinga kum ci kon gor de kon yinga war neighbors akin gang kon rodan sin may ni bata dan she choy ne ku te may ko ba ko yinga nga ba gang kon rei doran ta ko ne jab gang kon wo kon ko jen ko ngur kon ngati ta kon wo rei doran gang kon ko ba ganang gang kon gat kon en bom kur gwe je de gon je de do je na history meta kon go kum no go me gang ne dia la far de do ni nuore me dan ci ko kon bom non ko kur ka dere joy bare rei action kon let kon ko loy dan te ko kur ko mo loy kur ma bu dor let gum go kur ndene la bom kuran loy ne ko lan ro ko ti go ko le bum ko bu doran go bom kuran loy ne ko chala doran let ga mare bangai lo bum ke ki ji kan bum ke ki ji benti bum ke ki ga wor bum ke ki ji pan ga bum ke te ne ga mar ono mo gwe loy dan loy ne ko lan ti go ko jare doran ko ba we me dan ne to gwe ke long ki ci ko konte de me dan jen kul te bom to lakin tele kon gwe ko gwe ci la ram gwe lo ra bang der de ke tele me de ko dorun ne ko dur jen ba ko la ngayo gwe de Manyanga JX loite the lonko si benka nguchi duero ka nyan chang machu kontu wanchu kon ka lata mani chang dong bukon je ka tiko kien kel ani tena kamal. Well, thank you brother Babur.